jwa 10 2025 ni mweri uju twirigirite arito baithira bakigerio the national examination inyakethira barani arimu banene ni borite thirikari gukirukira CS Julius Migos Ogamba mbeca irokirwe yareto aria kenda nayo mitaratara ithire ikiagira indi narua turithira tukiorokera kiri ya igi siasa cia kathetuka Meru na gutetheria kuthuya mwerekeraji wa mugongo iba siasa abara chithirite gitana mbere ritho rikimurika kiuthi kia 2027 ni bwana Keremi Mzalendo Just Kawira na James Mwini unimbeta wakabu mutharimi ukorirwo guthingatira kiri mitandao kinade Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Rwaria ni igi siasa kathetuneka Meru twambire na bwana Keremi na njira ya okethania alafu Madam Just and then Mr. James. Bwana Keremi, good evening. Thank you very much. Marieto jakwa bita wa Ngirigore Keremi Mzalendo kuma Central Imenti abodo guchia katikati ire tongeretwe Daktari Mutia bere manga shokya nkatha muno kimutegerio Meru TV atuthinga tubwega na motaratara. Thank you very much. Madam Just. Marieto jakwa bita Just Kawira mpumite shiko mbunge ya South Imenti kile tutongeretwe ni mukathe Dr. Richard Rakmuiti na mpumite ward ya Nkwene iretwe na Honorable Makasi na nchokeria nkatho fraternity on the Meru TV Cheupe in absentia na our host ya Kabwe for this opportunity mutegeri wetu mwende nyao wangu chokeria nkatho muno no ntubwa choose kuthikiria Meru TV na usibanduke hapo it's gonna be lit. Yes, it's gonna be lit. James, karibu sana. Okay, thank you. Marieto jakwa bitagwa James Mwini umete South Imenti ile ndene ya Mitungu ward ile karitwe ni Honorable Evans Mawira Okaria umete Kithongori the blockation kana Miramene village. Sure. Now you are youth leader. Na umbite nyawena. Wewe mutongeria wambe umbithe. Na wewe mutongeria wambe umbithe Governor Mutumanto Dingia akwambiria kitu gikongolwa getwa Governor Tush Cup na moroto ni gukiria mbeo imbithe moroto ni kuyeka ibae kuringa jeki ciewa bia mbeo imbithe na rua gukara mambura ya kurugoria nara maili ithatu. Okay, au treta na mwaizetu na jumu taratarari nonto kuringana ripoti ingi twathurani mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma ningiruki ya ikundi 650 ja 50 650 groups bara bakaithira bagitonyia kiri nkirano ya bienine ni mutaratara jo kiria vijana kana ni dhaga regi siasa political instrument kiapa au mugite au mantejeji siasa kana no kwiririe Mike au mantejeji politics onto yere kwira empowerment anguge na uma itiguteithia ayuthi betu na uende ugita kire empowerment nkwaraithia mantu ya mubira indire Mr. Keremi na bubure otuga ya kire empowerment na onto empowerment iraithirite gitana mbere muno igoto ni mabisa banene kire thirikari nene ario munino rais Professor Kithure Kindiki indi bwana Keremi mutaratara jwa ayuthi jukwambithia jwa muchetho na ni kundi nkiruki ya 650 akui bamwe bakuwa ni thagare gi siasa kiongolwa political instrument gucionero maarufu mashinani bange bakawa ni njira ya gukiria mbeu mbithi wi muthoyo gi siasa ni tia kuri. Thank you very much. No tubakiure kiuria mbere mana aru antrombo kinya maili 3 para our excellency Governor Mutumanto Idinkia arokaina ntu bawe bambiru county yonde na youth kimwe mbere gukiria michetho
ndene Meru county iginto kia maana mono nonto nya devices pangabana pama device tabwega mono ya kuna ntu batoria talent cia football volleyball michezo yothe nenya athletics sana na ini ko wanto pare boli ya mashinani ngugira excellence ngabana ntu ithinkia akutithia ikari kano miaka 50 kanegana uria ngabana ongiateathithia nonto kimwe twaria wa first ngabana mwendo wetu ta munya taigwa kiritie michetho tweja kiraitu king'ang'i ntaigwa kiritie michetho tweja Madam Kawira ntaigwa kiritie michetho indi mutu manto ithinkia akujana kintu gikugwata youth ponde na arabari mashinani kimo kiamukire gisiasa kingi okiria chethi betu kombe gwita mbere nonto tegera Bustri Rift Valley wakirishonara pedia product idongi muno cia chethi akomatuka wotega nara Western na Nyanza footballers ponde bali gweta umaga Western na Nyanza atutia chethi Meru twi na ndio watu tete kuona achethi tunaba Meru na bagire gukira wega muno na wero isas bagire kusponsor kikundi kiu kia mutuma kia michetho na tutwa siasa tutemuringa ndi nonto tukoni muntu na vision iwe please antuba Meru bagire kumibai bakora kana kau karetrikai athletics na football ziu na apart from either a tournament kiriwe ko structures cieki ire kaithira ke carry on gutetheria gukiria mbeo mbethe nonto kithira for example academies ikaithira ikewa inya ugaikua kidogo kuri na mutaratara jua baraba kaithira bakiroka bagitonywa kiri mitaratara i long term ti short term gitumikira bambok duranga ikutho mutaratara jo bariwa ni short term itina long term effect kana itina long term vision ya gutigira ni gukiria ti chethi akiba mubira indi na chethi babangi nonto ti youth bonde bachetha mubira maguru na baraba netball na bara bairainge Madam just Thank you very much. Au ongo ni wampenda akwariria mantu ameseo. Kwe my brother mzalendo aria. The first governor wa gokeria youth na gokeria mubira ari Kiraito Moronge. The first governor's cup ya thithirwe Kiraito Moronge. He did the first governor's cup. Na kintu keijerekera Kiraito Moronge honorable athithirie igo introduce Meru Youth Service. Irejete kwa benchmarked in several counties nontiba kwenda kumenya exactly urabomba ku engage mo youth. So kiaja kutegera vision na ambition ira Kiraito Moronge ari nayo ari na vision nene ya gokeria mo youth through MOS na through the Governor's Cup. Kwa kintu kingi ngachokia bwana Kabwe. Bwana Kabwe, politics definition ya politics na mutegerio kambitikiria miaria na Kisonko nonto bwatu kiria skuru tuthoma. Definition ya politics is the act of power and distribution of resources. Baba kuga mantu jo ntwithinki yako thithi political yes political nonto kiaja kwethira ntwithinki atena gitikiu gya kwa musiasa atomba kwethira na power we could distribute those resources. So Mutuma is getting into the shoes and doing what is right for the people of Meru. Aya kangi karankaria oni nkore mairi thatu na oni mpendete muno mubira ndachetha mubira na ndachetha number 3 na 4 ndari defense na tianda ije mubira muno ndachetha defense nonto I was so good at defending mubira yote atonye na arandi yani arankaretie ngori yote mubira jo atonya oni urenge mbira anga number 7 arunga mana antije ndi mbijana na 3 na 4 barunga ma nonto oni ndi 3 na 4 othwa mubira jo aingirwa. I was so keen go say that karaini kau utorenge kuruka kau endo kambira anga offside angambia I don't know those but kwenda acheza number 3 na 4 because I was so good at defending. Na ndege ntukimona mubira i culture na apart from mubira ko promote talent ni reta antu amwe tanande mairitha tu na autori coach mubira jo
ijuiretera antu babaingi amwe ninyana biashara bairi eu antu boteri antu bakwendia smokies hawkers ingwitike ibaere greatly promoted nontu kirindi kira kiuria over 4,000 people na gintu kimwe na mubira jwa ntuku ya narua oni ngucokeria nkatho muno governor wetu honorable Reverend Mutumantu Ithinkia mubira juu nethiritu nya aombete ko source the former players ba legends beja ba coach ba bangi. One thing about politics bwana Kibu, I mean about football bwana Kibue, football yenda na baba nini mea they will get nature na bakomba ku grow. Okay, ja gutegera ja mafuko timu mafuko yetawa mafuko Boomers taitwe na one player ugochethera Harambee Stars nake ja kwethera taere na Chad ega kanini yao kira tingi ukira so baraba kuga mubira jo short term yes short term but ukeja with a lot of impact nonto jana ndeba mulei ba oliech ba ubareo na people are watching kutaka players bare kana badatu baraba komba kwa elevated to the next level na baraba kombinya kwethera be empowered. Madam Kawira, that be as it may, nara mailiratu ninkwene ikukari na maema kathumba na rimwe ria ema riukari ria mutaratara jo andikani bwa kandi ya ugima ya SHA na akari bethirite bakiruta maoni yao muno yegie kandi ya SHA nukumenyenya muswahili uwire ana bayo kiro chukuru kuthoma na andika mbue museme wa Kiswahili chema chanjiuza kibaya cha chanjitembeza nonto mukenya nwengwa bati kumenya mutaratara jura jwa kiguni kiriwe utikinyerakia mwana kirate kwenda kumurakia ani bina ukona umbi bwake na ukona ara akolin towards gijokera bwana James kiriwe as much as any political game nukona yaka iri blind loyalty iti gwithira ni ko serve the interest cia akariba miro kubakinyiria kithira ni mitaratara ira ba gwithira bakimenyeria ya manteje mipira kambuge au yeki miselo inebui na ituthuki gukiria kirikana getu Kamiru lakini la ingi tuli viongozi pamoja na kama kidogo sijui nitafanya hizi pakambiria ka kintu lakini okinyanto amwe gitu kira gikakua na gigatu twingwa tuli youth kana antu bara bena talent nyingi kwa kambuge riria muntu akwambiria ete murandi jajuja musetho ujo ambiritie na mwanki na jurikie na mwanki kenda antu betu bara bena talent batetheka mchetho tige uthuki ni mwe ya sector zire bati kwithira ikigwatwa mbaru sports inya health ni bati kwithira ikigwatwa mbaru na ni bwega ninguigwa kwina mitaratara ya gwethia level 5 itwika level 6 hospitals level 6 hospital indi kiabata ni kiuria ndikirwe MCO abo West DMK kiogora kiuria na tukwethia ikwa level 6 ira ikaithira gitungatira tia miro ake indi people from beyond the county na sibitari ira cia mashinani kwina ndawa sibitari cia mashinani kwina murigitani uranwe autungatira bara ni aje kana nande ka inya health sector yatuika nande ni karata kiuthikia siasa. Okay, churia gagu kiwa bopongi mono na kambiria uambiria hospitali yetu isiende sana dispensaries level 4 level 3 kwitikia tan dispensary rampumite with dispensary mwe kati Mereto Center kwitikia tena madaktari ja madongi mono indi no gwita kuka gandawa okudwa parando kana narua ngukari Meru General Meru General tira hospitali ire mbere
nini thirikari iji Kimiru General ndiretete machini iri iguru muno na ro tugutungatirwa ku tura muntu areta achindo the whole day na ru wikana wikitie gakwa na within 4 hours ugende kuthira kila kitu no tinda ndireta kugura kou na ningutegera nkona awangabana na gwita ngugi utuko na muthenya kuri angino igure manda mojo ariria atari muno manto ja michetho ne kuragia mbi na muntu itangugi njega ero ni ite ngugi ndongi itu athurirwe siwe twaja o michetho miro aja honorable Mureka uthakorea alita ngugi utuko na muthenya kenda miru yukira na michetho indi kuri antu bakwenda tonyera ministry iwe michetho bamithukia ibao ikira bwega muno Muzarendo etampara na ya bosmos akethena pointi thongi muno kwi muntu mombo tonya akathukia thirikari na ndo ngoni posti muno wa kwi comedian yumo michetho sana Mayunda Mayunda ngona posti iria unarua cia kuthukia Murega kiwa michetho ependelea imenti na South Imenti, Central Imenti na North Imenti. Miru tuna consensus kenda. Na Murega the whole entire consensus yonde ni county yonde etongania turia mwatwinde. Kuna ndebati gotonyithia siasa ke CS ke ndombo twitira ngo budongi. Nonto kimwe tukambire go siasa michetho na iji atuthukia na kiroto kiuga ntu ithinkia kigeta kuraja. Kuna ndi urankera please babe diganto ithinkia bamie time ntoju atwitire ngugi no 2027 muntu agatarwa na makambi jawe indi bwana Kiremi mbere Madam Kawira aithira kichip in kuria kiuria ti makosa na muntu kuruta moni yawe atura robu nonto eu given ke Bill of Right chapter 4 ya constitution mtu aina right ya ku-express burakona mantu jaitite na kuria kiuria ti siasa ndiko meina ikinyerete nande ciuria nde biorua igutwika nande isiasa jotonyerua kakethia mtu ka raise a legitimate concern nontu inya mwana kirasine akethira atielewa na wa ujerero muno mwarimu we yaya pole pole mkenda nyinta mantu ya bwega. Okay, kugwata bwega muno kaupi au don kwada nyaningwa kura wega muno kenda wera kwara area ginto kimwe Muzarendo politician Muzarendo naro andurwe DCS yo mechetho ndene Meru County na akethin kwenda kiti Central Consensus KMP kana kwenda kiti KMC kiabo Central ko na nde ndurwe kiti kiu ntepetere kungwana na kyo isiasa nkulinga nai nonto nkenda kiti 2027 ndathurwe munene kenda bitango gi ire batere au nonkwaraia wega muno fafanua. Okay, thank you very much. Madam Kawira, inya mbere ukethira ukiongela point yaku yegi mantu ya mijetho indi nkenda ukuria mantu ya Gen Z nontu we muyuthi MBC bambirite mutaratara jwa kuyani bokura lakini kwina low turnout. Mbithikiria bwana Kabunchokie kiuria kiu giki mwisho kenda at least muthikiria omba ku connect what my brother said no ntugwika point kama nkwenda ku clarify anto uria kiuria kia mtu guchokia kukurwa kugambithwa no ntuba kuria gentu bwana Kibwe I think all the teams ichaete invited to participate ki Governors Cup na ndio kwa kwejo kauga CS aripendere imenti te factual point nuko ngwata iringithira ena facts ago present akiuga ona one ugo career ingiereka lakini kwe mantu jamwe wike wa mtu akiario kone ya baseless point itena facts within it iriko defend kira kuga ikyo kwigwa my brother Mzalendo aki question Nwishi nyao kwetha hii as a media station kwe mantomba kuuga aja ka questioned. Nonto you didn't present it with facts. No kongwata au.
nande muthikiria turenda kuga mtu akiaria mantu itwaraye with fact tutikeja ku mislead bangi au ange mantu neja subitari ukimapa mwiri nkaririo muno. Our health sector ya Meru County has not been good. That is very true. Nenyogeta dispensaries chetu nyingi they have been collapsing. Ukethera dispensary ina nurses, ina equipment but kutina ndawa. Ukethera inyawo nindeta hospitali yetu ukiarako dispensary na that thing has been happening from kitambo. Ngeta dispensary yetu nkathimwa kwina inya ithimi laboratory siku function the dispensary yetu kiarako tuninya maternity but it has never worked. Ngandingiromba mutumantu ithinkana thirikari ku urabombo tutetheria kiarako dispensary nontu ina facilities chionde antu aba mami betu baraba kwenda kwe watu ana beta kuraja tuina kiarako dispensary niombe kwithirwa inenkerwa the right staff na inya the right machines tuina already the buildings kenda tomba kwithirwa tuina an active maternity wing. So mantu neanda our dispensaries they have been suffering. Na mantu ndawa ya devolved function ya county government. Yes. Bwena representative wenu kire county assembly. Yes. Kukwenda mbira kama mikirasi nonto itwikite nandi babu bure akari abo kwa agitate ngogithira ikithithika kuma kire county na bwena bwana Kome Makasi. Kaina mpangaratano kana ni tia. Ari kabisa. Ntikuga mu MCA kama amino ntobo mantu jau. It's been a menace inya Kenya mzima. From the time health department ere devolved, ita streamline boega all over. When you travel to other counties, you will meet the same problem. So nande ikanto bado katashikala eni boega urakabaterio shika. Nonto janande when you go to level 6 hospitals because they are controlled by the national government. Otiji is a national government. They are functioning perfectly. When you go to Kenyatta, otita Kenyatta waandikirwanda awe itakugura. You will be served there and then. But now ndewe jaki hospitali chetu cha counties all over. That is a problem. I think the Ministry of Health babateri kukarande na county government bakabate janeria bakomba kushia madhugani urabombo tethaniria. Kwiga ntukangi kwenda kuga bwana Kibui. No ndikene karaka IBC ntioriretu. Manto ja hospitali chetu. Onigwe gintu mbitikaniti akyo kitagwa ngwataniro ya atongeria. Kanyuma nyumene kauturare wangi turona mundu mene katabu imono no tukutari na ngwataniro ya atongeria. Urethairaia utongeria ubwitete kumegoro the national government to the devolved government atongeria batikumba kugwatana njara bombo thithia ngugi. Indi kwigintu ninkauga kia Mheshimiwa Daktari Shadrack Mwiti. Dr. Shadrack Mwiti bagwatene njara with the MCAs and working closely with the senators and the governor kendona mukario South Imenti agotetheka. Atia. In the health sector, despite the challenges ira tuenachio, Dr. Shadrack Mwiti nombite ko lobby for 20 million ya Mikomboni Hospital. So Mikomboni Hospital by 20 million to upgrade the structures. That is a very good thing. Whether Kinoro bado ibanenkeria another 20 million ya go upgrade the hospital. So nandu kuona those two structures ikomba go serve the people because now ikeja kuongera the 20 million sikomba ko get the relevant equipment ikombe nyako ukirwa class. So zimetengwa? Zimepatianwa. It's already given to the hospitals. Hakuna kutengwa. Zimetendwa. Ntere ya kutengwa. It's something that is there. No, it's there. It's allocated. Te kutengwa. Tikala kutengwa kweka ibwe. Na ndiko kintu kingi kwenda kuga. Wechaki hospitali yetu Nkando with the unity ya Dr. Shadrack Mwiti Honorable na PS Gitonga. Safaricom Foundation yombeta kuba 60 a tune of 65 million. Chago kiria hospitali area. Na ndio kuona with that ikuoneka kwina able leadership ne komba ko sojaron na ndi nkomba ko request other leaders bombe ko gwatanira tunde tumbe gwitira ntobe tungugi nonto atongeria bare ogwatanira imukari ukaumia au kwa IBC mono. Thank you. Woni ndi agency na ndi youth leader. Kwiginto kimwe oni mbiji. When you want to make a change, you can't make a change from outside. You have to be inside. Kendo menyora mantu jaguita for you to make a change. IBC nira announce voter registration. But there is a low turnout, especially in our Meru, in our county.
Meru County anto baba ingi bate kuomba na Gen Z sana sana. The registration of Gen Zs is so low. Na Meru tu na Gen Zs baba ingi. So kitomi oni kuona that low voter registration na registration of vote will take place at every constituency. I think tagweto will take place at Kaguru. So nande ayuthi beto na uninde included generation ye tukwe kwa ria uma but we utwenda man to happen smoothly. Twende teto shortcut mono. So people think minus taking a vote bakaretero anja. That is one thing about us, our generation. We are so reluctant kujokia manto na move with it. Mkawira, the agitation ya ayuthi tikureterwa anja. Ni at least kwithira kithira ni obisi ya constituency ya ABC bakaithira bakebwithia their own way gwatuika ibakurura kithira ni Monday Tuesday bakagwa to polling station fulani Wednesday Thursday to polling station fulani gwatuika nibo kwiriria structures akwe na mwananchi kile polling station. Thank you very much. Lakini bere ochokia ingoda bwana Kevi na ukiria jara ari ni toko ndakuwa bose. Okay. Thank you very much. Ndio ngona my sister au my daughter akwaria tiki for a long time na kaishuko kidogo mono na itugeria twaria kenda tukaba na tuna time cia kweleza wega mono inyo twakanya ukaeja mtu kanya kenderesa mzu au ngalire mantu ja youth registration voters kimwe ayuthi tutithwa no mwanka twina low turnout nonto kwa sentimenti twina wandinya twina aba west aba central aba east na Kiago ward na nduka imagine from the way uma Kiago uje katepe kwa DCC au kwa ABC ngaramera mwana wangu tumira kajandikithia kura no most 1000 kia kora kona IBC ule batera kodithia my MCs beno mofisi yao everyone para batera kodithia oju Monday bageta abo west Tuesday abo central Wednesday abo east Thursday bageta nara Kiago idio yuthi kageria kuandikithia kura nontu mwana aria againya kindinditie shilingi 20 na ta kuma kwa the way from Kiago ka kuma Kibaranyaki eje Gatembe andikithie kura kuna ndi ABC ega karende bwega muno yandikithie kura na yuthira tunajo ni nyingi sana nontu sira dichazi ya 2027 ikura ya yuthi nontu bo barari ku jirene urona mbogoro tukiato jirene jenzie tera aliku kwewe kanya ikiruitio bya kulingira kura kwire ba register hariku au na tukiaria mantu ya Gen Z na ya youth bwana James ni ma ayuthi bo baituritie gukinyiria mogaruku na ibo baithera be mitandao ya kinandi kupush kana ku agitate change na mero itonete atongeria ba kiodurana muno ba gikatha thirikari ya William Samoei Ruto indi nabo manjenzi kithikira sauti cio bamubao bakwithira bakikuthuranga ikutho some of the policies ira thirikari thirite igitithia na mbere ka atongeria miro by representative ya State House kana nibo babati kwithira baitumikira akariba miro. Thank you sana Mr. Kagwe na tupwa kule kiwa mbulia kambuge kiariria umanto jeki youth beto kana Gen Z kambuge uma ibeterete baki register kura na ndiguru muno na kira gigutuma betera baki register na ndiguru kana tutena wingi ikwethera naria tukuregister kura yara na ndi twera kwa tikaguru ambuge ara uma guti registration irio jensi cietu cieja irirwa sijui bete Meru town na bara baingi bamwenye bakora makurea ngarama kulingana na distance na gankuga thirikari nitegere kuruki irete registration mashinani
tukomba kuregister bwega na agency yetu nkubera tukwenarua ibaciumirie muno bagerie kuregister na thirikari nigerie muno uria antu betu bakomba kuregister kana IEBC uria agency yetu ikomba gutetheka na gwi agency kamwire tuti change mantu na kanyo tugachinjia mantu na kuregister kura kinya kwareya itugerie mwanka tugwate kura kana kibandi getu kenda tumba guchinjia ndiguru yetu. Bwana James, kwebu ngo karende kuria Rais William Ruto na wire gukirukira mbeca ciake cia mubuko akethira agiaka kanisa State House na ngukura giatiri katongeria Bamiru bairende praise and worship ba kanisa eu yake igwakwa nara State House eu ya 2 billion. Okay, thank you sana. Kambuge au mantu yegi kanisa buga baba baraba kumwa advice president wetu kabati kumwerekithania bwega na manifesto wera atwenderetie ngwitikio tino yari na mantu yegi kanisa kou kambuge na turetere into bionde bia twetitie na biria atwirite akathithia kanisa inyetha ici gwakwa iciakwe na aria ingiri tukona yaka kwina maana jaga. Asante sana ukweria kwa kiuria lakini isawa sawa. Madam Kawira umite South Imenti na mubunge wa South Imenti athuri na kiama kia Jubilee. Jubilee ni rari na NDC Ruarua na mutongoria wa kiama kiu Uhuru Kenyatta akiuga kiama kiu kiri upinzani, lakini nkithikira bwega ngaigwa mheshimiwa Shadrack Mwiti na gukatha muno thirikari ya William Samoei Ruto akigwatanira na atongoria bangi Bamiru. Ni kiuria ngoritie Bwana James yigie atongoria Bamiru wita garoni ya rais ontuko ti ontuko in such lakini ogita demke kiogora kiona nde inya mbeca yu tweyawa kumbe yu mbeca jena ko inya mbeca yu tweya nkaira wenzangu nyinyi chukweni mimi sitaki. Ni bibi kwirwa garoni ya rais kana ni otongeria bwa kurutira kariba mirunguge. Thank you Bwana Kebweno to bwa mantujo. Nandi kwe kimero kiugaga urio kagura maminu e baba. Na Kenya ni akarire nthi 2022 na Kenya bonde kwa jumla bathura William Samoei Ruto ari president wa Kenya. Basoka kaire bathura Honorable Dr. Shadrack Mwiti ena kiama kia Jubilee ari MP wa South Imenti. Na ndi daktari mturio anenkerwa gwitaniria wengugi i William Samoei Ruto. Ndiko na makosa ja daktari kusupport uria anenkerwa ni Kenya ari president wa Kenya. So Bwana Kibwe mantu daktari kusupport William Samoei Ruto na bateri because that is the government of the day. No tirio Ruto akaejuka president as per now. He is the president of the Republic of Kenya. Anything MP akwenda is from the president. That is why whether I with the Ngugi Meru TV uthiomboru Meru TV withuganagia no wega kuria mushara end month na wenda gintu wikeria antu bakurito Meru TV. So nande daktari kukaria thirikari akaretie no ntu bwa benefits ya mwananchi. Na nkirekeria point ya mwisho no rikana ria twari opposition egitaria Moi how long we stayed mbere tuona maendeleo. Ikiwa na Meru County is the only county itina dual carriage roads. So tafakari ayo muthikiri wa Meru TV. Na nukumenya Madam Kawira akugeta election ya 2022. In real sense the Western and Low Nyanza tika baringire William Samoei Ruto kura. In the most of the project ni wita Nara Nyanza. So kuringa kura mtu tikumanisha nabati kwithira aki ibabu ake agutungatira nikio giatumire inya Gachagua aithira akiambithwa kiri garo ya Senate yegie mantera ya shares. That be as it may, gusapoti kana gusapoti temaanisha mtu ni mweupe kama pamba. Kindogo nuwe taanara kwenda mpangaratano. For example, finance bill ira Kenya ba utatirite na ba menerakia
most of our leaders bara kire in position ya kwithira by question some of those policies bataithire by question inya mathetera Kenya baithirite bakitheta ni kutuika nande bara nabo by representative of the people nabo nande batuikire praise and worship kana ni atia kuringana moni yaku wada kiremi. Thank you very much. Mitikia kuria hunga kishokero kibatere wega mono. Bere ma kwira mpumete ni imenti centru. Ira itongere tu mheshimiwa mpendeta mono limagushine. Kirema tuende pire we mono. Na muthurire kuma 2017 atikitia weti ni ipindi kuga miaka 5 ndamwere 95% nonto natwakira masukuru na barotari achoka tura inyanjire iri gwitiro ingara ku miaka 5 ne itete ngugire batere na nduka rendi ndona na batere guchokwa na ndamuringia cia senene mono. Jumbe okwa tubuthirite na kiama kiaunda na ndi mumeru rambije ngombere ina kithana ni thingata wingi ngura mzalendo bijite ambira miruma na mbaje pointire batere ujumbe okwa ndumuruge kipindi kya biyeri na kurukira bwega mono aleta parliament eta gwitira mwabotho guci ngugite central imenti agwita no netere giti kya thongoma mono akarira oribwa akariba central imenti ngukira bakwenda gwitirwa niriko kimwe jensi ikiringwa kirathi parliament ndatori kuendelea chote kenyeje parliament ujumbe okwa turia witetie kana kwinami no yesa orirwa ndawe marum isindano kuna ndoro nkuga unibijite yamono mujumbe ojo okwi mwendete indaro ko musupport diko na tutete nyenwe ana bako bakathire Nairobi bakiura kwa tati kuria na ndemuthurie teto tetera na bo bakwa netetera mugongo jote sentiment au ndamwikira X ndatua mu challenge nontu ndategera ndona mujumbe okwa ntukwiji atikwenda mbitheko na kwenda augugitwe kenda augugia maguru ndona tungu gya gutwitera settlement nontu kimwe nya 2017 mwaka 2022 tutona national cake 2022 tukuthurana twetera tonya keki ijaka national cake twaka nombi ende ka CDF ikakuja tukorika gwita ngui 100% CDF na gwita nongo ina tukondi gwita bwe kabururu ende ke national cake tutugwita ata tutukona tategera ntwa moja. What do you mean by national cake? National cake tuina gitu kimo gito Marian University twaero 2017 Uhuru Muigai Kenyatta mwanka narua structure yu ile ekwa umuru na mbiti koraraku kogu tengu gekwendelea ndiro tagera tukwambirio mwangagia twarigia state house tubunda ali state house umwe yoni ito na jumbe beto Meru county yonde ato tagera our excellency William Ruto atithuki Ruto mndo mwega ndi barabara patukumbo tugara baturetera nontu ba mamirwe ibara barabara ara Nyanza Western na Mombasa bataere urukura kwa maendeleo inoja kuita nariku na bwaje kuwa yesa ndi tukutwa state house Ruto na tuthomere project chietu chonde cia Meru iria eje zile ametenga ampejite na ndike na ngura bwega bururu siri ametenga thoko yetwaje mutindo wa korobone na ugira keja na mietembesha indi gwakwa ni mbatere kwariria kire gitikia kijitho yakwa ki sentiment uri challenge akirima mono na intumite kirima okaukia maguru tokitie maguru mpara nontu kimwe njira lami Ruto na thomere njira cietu cia sentiment
kagoma mwanka kariene ne thithirwe ndaracia etigete thithitwe mwanka thaitu kwaria nagwe ndaracha itete kujura utogona mujumbe kwa gukagia kaguru okay jirengiru twatuthomera kuma kariene mbwinjeru mwanka kithirode katheri mwanka kithaku njire mwanka thaiji njire thithitwe mbuga within 3 weeks to 1 month njire gwekethethite utukwana mujumbe no gogeje maguru muntu athithia wega murena thithite wo wega angiru twariria njire kuma katheri kinjo mwanka ikweta 5 kilometers atura njire eu i procurement itete kuthithirwa gashibi ikiago ngoja gashibi ikiago ikiago na rawat gashibi ikiago na ni gicigo giko iu kiago 1 na ni central himenti akariba nau bwana Kirimi riboti ya Dunai Mwandikwetu anteto kuma centrimenti ampambendirie ingo hata ingugo etariria mirandi lakini baugite atire batwe tukuria mundu nejo mutumanu jo agiba mirandi ya witi na mbere nende nkarigwa kakwina centrimenti jire kwina baraba kwamukira mautungata kuma kire mutongeri o na baraba ngi banara gashibi kiago barabara ciao ni mbaragata na nda gucokire kile kubwega no ntubije tana ngakije ukwaria give me time yenda gucokire bwega buru ndakwira president wetu William Ruto atwira njira ya kuma katheri kinjo mwanka igweta 5 kilometers i procurement ite kugitata kuthithirwa within 3 weeks wanka tukwaria nagwe njira eu contractor ali kuna rakira site kinjo kuma katheri ninji mwanka ukitharene na ndenderete kwendera kunjobe gaburu ndona mujumbe okwa ati kwenda woro na kondo chari juke ndoka ukiai okauke maguru kuna ndingera mukario centriment mujumbe okwa ati kwenda woro agakururwa metho kenda twitere ngugi nontu kimwe otegera kiagu wangandia nyo irapoto kusi east yeu nande inyakungwa ingutegera nkona ngwende gwitwaku nondo hapo central na hapo west iregoro kimaendeleo nkuruki kiago na mwangandia nondo kimwe patu tuna stima nyingi mono na rugirene ende muntu kiago atura mundune muntu mwangandia atura mundune ende mwankana ande inkona Kenya Power maroli yengiritite nau tekitie stima no iki kairo kingi nakyo gitonya tiga gitonya ari ngidiria gongo na kuthira ndi ngidiria kinyo mwera ngona Madam Kawira aina untu boku ari ko project yonda gitata dorio na ntrauga ari na ira ite buthitu mia kyuriga go kare atire kakwina centriment ijire na wengo wa kiago ni tinyuma kire mirandi ya witi na mbere na baka wabo batekwenda mubunge uno ntunwe kabatengete kumbe ile legitimate concern iba thuli ni kire mangoshine okay chango chokere ubwega mono uri mbomba kuga kire mangoshine ati athurite kiago sentiment no yonde no ndo maendeleo ya kuthithwa rugirene inyamba kwa itia kugitata ja kuthithwa bagikirwa stima nyatingwa tugwakirwa thoko bakenjerwa njira ii nyatingwa tukunjura rugirene kuna nde sentiment ni yona inkona mitithite bwega kugitata urakubatere no ndo muntu itangugi na batere athukia ngugi na batere gukosorewa indi kuronta akosoa kanini Madam Kawira ali kuronta akosoa kanini kuronta akosoa kanini ndakwa batu na university mo ito Mariene University university u William Samoei Ruto president wetu na aliku 2023 I think January 2024 January eja atwa mbecha cha kuthira university u milioni 300 mwanka na arua mbeca iteja ujumbe kwa teithingata na ndio tukuria atiri yani projects billions of money thaiji ekururo theri ila mitugwikirwo thaiji ithoko tugwakirwa project igwerie bilioni kithumbari Madam Kawira ingwitikia MCO woku ni mukarigiti wa budget ya county assembly ya Meru
na nkona Mr. Kirimi akwe mantu agweta nkenda Mr. Kirimi umutariria atiri kithira road design pronouncement ni umwe na budgetary allocation nonto kirenda yuko bwana Kirimi uga ni pronouncement ira rais aramira na mimi nimeweka tibwo na ngubuja allocation ende kwinera bwita budgetary allocation no gwithire mbezire tete itari budgeted kenda ugwetera untubu ningi ukigweta mandu jara alaj mwendia au ni ulka ya broken promises tika untiamiro ake indi kinyaro tongere bwa thirikari nene. Thank you, Mr. Kibwe. Third question. Kinto kiambere kira onimbije, a presidential pronouncement is like an order. President akadike kuga again to minus budget allocation. Ikeja kwethera itekiriki budget allocation, whoever is relevant, the MP of that area needs to do follow up. Kenda make sure kinto kiuke kwa allocated in the next budget. Na mantujarea Honorable His Excellency William Samoei Ruto onindari personally State House. Ntukwire ya State House mantujarea agweta project irechi already allocated in the budget. Ikyo kitumi ukwigwa my friend here akiuga barabara irechi agweterwe chi in progress ekudhido because the budget was already allocated. Ki presidential pronouncement president akeza ku pronounce ntuko ya naru ankanenkanira jogo uga 300 million chagwa kaskuru ya Mariene. It's upon now the MP to do follow up na office of the president with those are orders. I make sure in the next budget it's captured. Na Madam Kawira, yes? I hear your point. Na ngogeshia MP ni dhato representation, legislation na oversight. Yes. Indi gwatuika nande mubunge wabati kwithira akibuthiria the executive oversight na gukundira kaone kamwe na rais nwe agushikia garone ya rais onto aithira aigarone mbunge akwithira aki oversight from that standpoint, from the standpoint of being a representative of the people, akauria shuria not from the State House but at the floor of the house. Akira kitwikite na nibwega no aite garo ni rais na congratulations no tutiwa ingege bakinya kire garo ya rais ile ngugi ya bunge tiwita garo ni rais kolobe for the projects ningi no gona kwena mpangarato nenene kire mitaratara ya togeria kivya I decide you kana ilasima rais ya atulero maruke nda weti nambere bone kamero Telazima Mr. Kibwe kuna procedures kuna the house, the parliament which is the house, as a representative there are procedures you need to follow there to lobby for your people. Again kantoka ukaugiraga gukaragaro is not a bad thing. No wetirie into we in the house na still ukaetie into we garone na antira uko in a bad way but ndienda umeput uju rais ti the enemy of the people, he a friend of the people. Na the moment rais akomba gweta anto aba ikia State House baraniria ikumanisha mtu uju na kwenda at least kuthikira anto bare akwe in as much as twina the parliament the what na ndito ku make another initiative ekweja na kintu kingi nkwenda kwira Mr. Kibwe bega aroneu a wise leader garoneu na bateri kuthithia some coercion kidogo akauma gantu garoneu tewita garoneu uma Mungu no bateri gwetwa murigani wa muri agwa rais meana ndipure au boy you are friends, you are talking on a friendly basis na ndi when you are talking on that friendly base as a leader na kirampo mbako ikeja kuthira kwe mutongeria wetu weta garoneu rais na tomba kuma nona gintu kimwe then that person is failing. Apart from what is allocated formally, ibabateri kucheza hapa kule 300 million iwe keja ingi keja like that. Me I support Garo, ningo support bado mujumbe I stand in the house for the people. Yes.
Na bwana James nkona ukiri jara na nkwenda utonyera au kwi MC wire we aikira stikon na mtu abuda kebura kwenda utira mtu ende wa aikira stikon na nakwenda aikira stikon munyire yo njodi no koda na au atire oni ntetaga arone rais mbejira turuma kwa twetaga arone ka bayane ninyo ukiongera bura Madam Kawira na bwana Kirimi auga kumbe garone rais ni gugutwikite kurungu kya nkukumo kuringana na miari ya DMK. Okay, thank you. Takabwi kambuge riria kuona antu bagitwa na State House bageta no riria betite kwaria mantu na bagita kuromba mantu kambuge ndeto iria bagwitira betite kuga tibo baugaga beraga mujumbe wao na mujumbe wao akaripresent ara akauga uria atumo lakini ngurigara muno ya au bakuga State House mujumbe wetu wa South Imenti ataririe utigintu aromba MP bangi bakiromba njira na ithima na stima ndarigarire muno kuona Mr President arungami akauga South Imenti isawa lakini South Imenti yetu kwira isawa antu bakithunguria bakurira batina stima antu bakithunguria bakurira batina njira aberi ba promise EMP wetu Sandra Kimweti akuruka nyumentuko 90 njire mbufaro muthingirie ketha ina rami lakini ngurigara muno thaiji itirine na intakena tuthite mbureni kouga nkwenda kuga MP betu ibakure magwiti into nara na ibo tutegete na president itikena thina president ena weso wakira aromba agatunengera kou MP wetu kambuge Sandra Kimweti na remingo giu egweta gwitinto bietu bieja ndene ya South Imenti Urenda umbira mea kwe mbicha ndaonere igitamba mutandaone kwe former MCA aringiro mbicha amami kukwenda umbira inya mubunge Shadrack Mweti bangi bakiaria wekari torone nontu baumire utuko gataitile gotu katoro kidogo iko shida gakwira uga yoma Dr. Sandra Kimweti kamami ala kumama kungwa na nyambi cicionanagia mumamire juria mami mumamire mugeni karija muntu utarere amami kou kambuge State House te guntu gwita kumama neta gya karomba into bietu niki atumio kuga tukithura tuli akarija ba South Imenti tukauga muntu uyu atukamuita na tika tugukira tukiuga tukamuita nontu bakwithira ati kumba kuromba into bietu na nukuigua thaa ingi ati kumba inya kugweta marito ja president wetu William Ruto hindi ariwe umbira cio ake ntije kethira kathomi kithomo giku lakini kugweta rietwa Dr. William Samuel Ruto iri muremete kabisa ututionete mitandaone akimwita marito ya antu batikwereka kou ankwenda kuga uma Sandra Kimweti na mami na natucokete nyuma muno kwi gintu aturomberete jakio kieni kia ndege na kieni kia ndege nakio tuigua kairi ya kwendia mbeja na boga ire mbeja gikwendwa kieriro gigeta ba South Imenti ba Central Imenti South Imenti gwatuika gutena kwa gwika kieni kia ndege lakini yangu anakuga kieni kia ndege itukiendete ala mitungu wou na force monga kije etha tiu tukamuita na indirigiro na kiendetie kwa wera nendetie sawa pojairi mbeja yana ntagwata mishara irendetie kujimenya ile ambuga itekigwa mwanya mojairi ndirigitwe na kwenda gucenga mwitu mama gucenga mwitu ikuthukia kuthugerera ume turari mazingira ndi chocho ini tukianda miti wega kuromba ate achenga na ndi kuona na kuthithia makosa sana mitige bati kuongerwa tigucengwa na tukere mantu ya gukata miti akwina garo ya rais gwakwa bwana Kirimi na some of the leaders bariwa inya nono gututwa kwa miti kenda garo yakwa
bakiuga inyande goro inge ira shumbite kwithira igiukira kiuchumi tio bonkasite ina garo ya rais na rais twakumama no agoruta ngugi kuringana na miarira mbithirite ngitimania nio kuma kiria tongeria mwanya na the point ya nkendenya ochipin kire point ya bwana James yegie daktari Shadrack Mwiti nondo no akiama ke Jubilee na NDC ni areo bwani the process of whipping bara ba kwaria giutati na muronga mokiama ibi yatuma awa uru aeto kire mix uno tubwa ke ba ke Jubilee keda ogweta manto yo. Thank you very much. Gwitikana ndi nkariria ntogu wa Dr. Shadrack Mwiti. Kururia ndari State House. Nyake mama ndene na mami. Timanto ja kwirwa. Utionda uwambo tegeri. Timanto ja ko kuona na metho. Ni James na mami. No tukimona ku. Mama limwe temakosa bono nontu. Ukamotongeria na arua. Matuyo idoka matite matuyo konsase kuyonde. Dimu kidere ngugi kidere kuna ndi mukururia komba kuthwa inyiritu ngugi ciawe na cia kirindi akanoka. Ange naku kuna ntwara mantu ja Jubilee. Kwirire ninde mumiru lambije. Ngombere na kithana ni thingata wengi. Dr. Shadrack Mwiti athingatite ngombere na kithana. Kenda menya kutharira antui antu bawe na kuri kaki undigana ni ajumbe betu bali thara indi bakarama kugitata kuthingata au kuri angaratanire tukwira ki tibali nara katherwa atia rume akwa atia rume antu ba South Mendi iba thurire no antu ba rume rure antiba akaruke bishata no antu rume ru thithaiya na iruru ithaiya kumero iru aithire South Mendi antu bathura au nande antonye ndena ku manto jone ja State House. State House ije Meru giro yake Meru nte kona faida mu Meru istauti iri Meru no ntu mwito jojo pajojo akuru bakaria bakeruja na bambiriti na babechogo mwito bajuze joka yoriko tukaliu kuna ndiko gitanga miti na no tukwanda ikatuteje boy antwaja nkwera ngukara siasa miaka 25 na musiasa eta antwara kona kantoka kwitata kakuthara tuna mantu jari aja Meru twikirite mbigwire utena bumwe itukwenda sete Meru ya sete na State House unajita Meru ariku aja mpambiti ya State House kuna jumbe kenda Meru county aja yaba mami bataketa bana kwa ni mbeu no tuambire waka State House aja Meru tongira vingi ikejira mbujumbe ko tenda ka achemu kao angirabo edara kuna State House bara ne arumo bakwenda kura mwitu baye the State House kenda bona to proti ariku au kenge kesete Meru uregwa city itena ndo college road uteo siwe jimbo tindwa ndo kuona iku tuigie kesete neto tedia nai ndandi tije to ciambirie gwitia Meru kenda ya city tukaringa miaka inge 30 no ntwaja apa tugio tukanda uchenzi ni itwere toroba kwenda natia no twategera bwa gatwathutha siasa Meru no ngabatia yesa indi 2027 ndawe mbarum ishindano tukabawura orimo no tutakanya Madam Kawira yamaingi akwarua ature na yamaingi yakwarua igie mubunge oku Shadrack Mwiti no ari garo ni rais na igaro ne mwe waira James na bwana Kirimi bari wibonere mubunge oku amami ono onere buwe mantu jo baria ni urongo na ampambirie na au my brother ariria mantu ja kwendea kieni inkwenda atwa fact na kieni kiendetwe nwije kwigento tugire mbere twambiria siasa okiaria mantu a siasa talk with facts
and points. Daktari Shadrack Mweti, kintu kia mbere kiria athithitie is the first time him serving as an MP for South Imenti. Na my brother aja agikashifu Daktari Shadrack Mweti, bado tuna land registry na ntuba Central Imenti beja South Imenti ara. Kushughulikirwa mantu wa munda. South Imenti. In Meru County we have 2 land registry offices. Land registry mwe ya Meru. Land registry inge Nkubu. Iete lobbied ni Honorable Dr. Shadrack Mweti. Murome mzalendo. Ngarama mtura aragita kuma na uga kwe neglected kureto atia. Kiago. Etete Meru. Siusit chipa ejete aja. Kintu kingi kaomba kuga Bwana Kibwe. Daktari mture othugana irio ria antu bawe bomba gutetheka. In as much as kwina antu bakwari a lot of negativity cha my friend here, are negative things atena facts about them kugweria mtu. Ethera ndarikia. Auga kieni gete akwa. Auga kieni gete akwa. Ethera I'm getting there. Give me a minute. Daktari Shadrack Mweti, as we are speaking right now, tuina barabara ijere cheki advertisement ekera igekirorami. Ugatonya gepoto ekera ugategera kionyo mitungu advertised na KK Moroga bado no ina phase 2 ienderete. Aya, my brother akwariria Kiambogo kweta Muthingiri. Barabara area A11 ya county government. Daktari Shadrack Mweti mturorera irantu bawe akona antoa gutina mtu wa mugongo no kiubonde no antu ba South Imenti na atenda kuona pesa fa agotonya akwa mubunge barabara ira thayu getira Kiambogo inyamutegeri no akomenta u barabara iwe Kiambogo gweta Muthingiri, it's a very passable road ithithiri tunya stone pitching na drainage sawa dini nyambisa chia Kiambogo barabara iwe Kiambogo barabara iwe barabara ire ote mubunge ongeo mitegera ni county government. Lakini standard ire thithitwa yotha hii standard high rate. Nenya ugogetera au karajarami wetirite nontu is a very smooth road wetite. Akwariria mantu a stima. Kithunguri na ugo tena stima my brother twara yetu ma. Ubateri kugina kithunguri gutena stima. Nontu daktari through last mile electrification. Ina ago tena stima. Okay, thank you. Kagwe ongera twere akinturere ko na twere ari no me akore my time of explanation na twere inturere kwete ina ago tena stima ugoria kioria endeka chokia ndani kuga thank you na chokina direct to the point ina ago tena stima gweta rietwa ari njokeria kiu kenda mpendere ina ago tena stima Kithunguri Kithunguri Miramene transformer yajire yajukwa ni antoba standard transformer ne reo ni tuireo Kithunguri Miramene asaroteri ikujukwa yerogeka gitwe igwita chuma ngajwe thatu kai mundune antoba Miramene iba kumenya akwanda kuria atiri kai kirwe ngaranjiri ku igathiria mianke thatu ikithithagwa Kenya Power baria bangi benkubu ke kuthithwa na niretwe nethe atireta twachoro gature kiambere oti transform Miramene jukwa yantu ba Shadrack no timu wananchi are ngoja oti mwananchi oete authorized ita transformer ajukia ike anywhere transform eu kujukia transformer yantu itha barere kubena mandate eu kana ba Kenya Power na kienda transform ejukwa transform etijuka wete na issues noko ngwata au na ndi ngoja nimalizie na ndi uko kuyanto ba Shadrack bajokirie transformer angoendo menya nate anto ba Shadrack baerwe baethri baere Kenya Power kana baerererek beta kuita transformer beta achio. Another thing kwa area let me talk about that anko are penika nyambarie ni transformer Miramene on the progress kejete lakini itetere 3 years transformer Miramene recently etete na mantu jawo gokuge yanto ba Shadrack bajokirio te yanto ba Shadrack bajokire transformer betayo transformer ewe ari na issues ini no kumenya mubunge na hii mandate ya last mile na yui murandi jo wikiribos no maturene na juju ya obijine ya mubunge transformer ewe tethiritie mieri 5
is being worked on ojo ukamyaka ethatu na antu bara bajokire transform ute antu ba Shadrach. Yes. Ini na bati wikogirira kia Na ije already is in our office and it's being worked on by the MP. Na antu bamera mene iba ije. Na ndio ugo kiuge antu ba Shadrach bajokirie nini nujere moto gyakana magi itwakana magi to kaba ugete transform mera mene nire to ndi antu ba Shadrach batena mandate gweta gukura transform abaikia ya antu barere kana Kenya Power na mandate eu dareki are na there mbarie nekete kwethera mbaria agwari nyawenda ikati ya withano abangitira are no give me time Mr. Kebu are you see this guy has talked 5 minutes na ngitira rwari ankiare yantachoke bioria bionde ni wo murie kioria are kioria kerekire ni mpaka anyamchoke mbaria birankoaria ndarekeria ote 2 minutes ngaya wankaria mankandekie we still have time ngona hii tafadhali katuite break tukachokera tuite break ya ndeka ijire ithatu tukethira tukicokera. Thank you very much no ndobeta na mbere kwaranira batwe uri curi byaku ukirukira mutandao wa Facebook @Meru TV Kenya tukethira tukicokera ninge kumureka curi byaku na tukiuria barani adoi bagi siasa areo Kiremi Mzalendo Just Kawira na James Mwini. Strikes. Oh no, he's missed! Oh no, It's cashback, guys. Lose one game on your multi-bet and get cashback on ODBets. wow. That's right. Place your multi-bet on ODBets. Babe, free bet is calling. Yes, your free bet is calling at odibets.com. Anuiji no araniri no bichichia Meru TV na Theri FM ukaigwa kuri nonto bote okugwiria kuma kire programu ire igwetaruone na ndi no tume maoni jaku gukurukira email yetu iria ni merutvcomplaintcenter@gmail.com kana turingire thimu gukurukira 0114 190 962. Meru TV, kionere mwanya. All right, thank you very much. To gushokera kire gicunji kibili mubango ni rumuri rwa siasa gakuguthandika ndande cia gisiasa. Of course kiringikirana cia gisiasa lazima kuthire
kuri na agreement ninge na disagreement kire issues ira nacio iko guza kana ikubatara mukenya ura ari na maturene bita wakabu mutharimi ukaulilwa gutingatira kiri mitandao kinande Meru TV Kenya kiri Facebook ukethira ukiuria ciuria biaku turi na Kirimi Mzalendo turi na Madam Just Kawira na Bwana James Mwini na tukuthoya witi na mbere maturene ndena katetuneka Amero kithira kuri na witi na mbere kana gutina witi na mbere tugikira ratirine orutunguge bwa akari mbitikiria ageni betu athui bagi siasa tuthingatire ciuria bia baraba ithete bagituthikira na gwitane na batu ikinya gwa ikinya kenda na bo tuthira tuibacokerie ciuria biao na bio biri ciuria bia bata yaigie witi na mbere maturene tibu alright kuri na ndita kishuria ndita ki komenti na onto komenti nacio ni nyingi ende Just Kawira Other David aliwa tunajua Kawira ni mtu amelipwa na mheshimiwa evidence agula evidence kwa kalata mura screenshot re na onde yatume receipt mura atume receipt eu tafadhali mieterete Dennis Mwenda siasa aliwa watching live siasa aka the humble child of God Alex Mutethia aliwa following up live Other David akawa Kirima MP Andy Bunge huyu aliwa tutamu aliwa barabara akiwa tambaro meario ya Bwana Kirimi Mzalendo kuri na sorry history ya sport imekuwa too much. Ramsin Naril akuwa kwani hakuna empowerment ingine ya youth apart from sports. Bwana Kirimi Mzalendo, hakuna empowerment nyingine yubiga kwethera kibithirwa mbembithi apart from football. Gwitikia tuire kiuria kuria kiria kithonge muno mbewe mbithi yuriritie nontu kiromba kuijibunia miaka 5 ifuti mbwaki kimwe mbewe mbithi ibatera kwithwa ikionera ngugi thirikari tuithinkia nontu bakara kwandika na thisia imbiji bakandika na thisia either November bakire gutegera mbewe mbithi nontu akuru gwita retire bageria kuongera mbewe mbithi kila sini bya ICD witikesha county visine na uno mwanka mbewe mbithi ikendeka na ngugi nyingi muno kenda mbewe mbithi nyangwa yukira. Okay, thank you very much. Madam Just ninge ku empowerment inge kirime mbithi. Okay, thank you very much, Mr. Kibu. For that, apart from football, the county through Honorable Mutumantu, I think, yeah, ikomba ko revive Meru Youth Service. Meru Youth Service, or Taura Mbikiro Akikueta, na aro ikomba ko revive, ika create job opportunities, nenye komba kwethero ekinacha talents. Jauni am a product of Meru Youth Service. Kweroto arena event yeta wa Making Stars project. Ndo mbere ko win as a spoken word artist to Meru County, da number 1, and it give me a lot of financial support na yombe nyako boost na randa thoma my university level. So na through that program ni thairoina program ya environment area mo youth yomba kwithro akire wa 500 shillings per day ngwetekia through that ne create job opportunities to people na kinya training ire Meru Youth Service short term courses mtu moyuthi akomba ku gain the skills ichomba ko motethia in future either to employ themselves and to get employed somewhere and earn something. Aya, on that ambaririe constituency kwa South Imenti constituency how the MP has managed kwethora agitethia moyuthi ne kwethira he has lobbied for 3 sub counties. These 3 sub counties means triple employment. So batwe arimu baratu kwethwa tukiandika in Meru County, and I feel that in almost all the 47 counties in Kenya, South Imenti we are recruiting the highest number.
nonto twi recruit from the 3 sub counties. So ukiaja kwethera sub county imwe ena nini imwe constituency imwe na sub county imwe, the number of recruitment baraba ko recruit to recruit thrice. Wajake borisi the same thing, wajake nini kejeshi the same thing. Actually youth, let me encourage you from next week, actually tomorrow, kuma rojo kuna recruitment ya KDF. So ikiaja kwethera we muyuthi na unja na no meet the qualification of a D+ and above, tafadhali tusiumerie tayeto ingwetikia egoji kethero yara kwa DC ya boge taitakuwa pale kwa DC Kanyakine na yeto nkubwe kethero Wednesday kwene mitungu ikethero Wednesday ara kenega shaba. Kindly youth itochitaniria mantune jaja. And then when it comes to county employment, public service board nirambirire kwitangugi. So ayuthi twethero twekin kuona advertire kama nao tujurire kenda tombotetheka. Thank you. Thank you very much. Kile kiugo gitakire we bwana James Mwini yegie gukiria mbeo mbithi, you are part of the youth na inya we no kona burakure kithira kuri na opportunities kana gutina cio kithira kuri na njira ingi cia empowerment kanyumene kwari na empowerment cia makobo na empowerment ingi indi kwe empowerment ingi tonere Kinoru Stadium ya Floka lakini ari mutaratara ju gikundi gyote ari kithirikari. In other ones inya ni wonjorithia indi moni yaku yegie wonjorithia is sport the only way kuokeria muyuthi. Okay, thank you sana Mr. Kabwe. Kambuge this sport yaki kumba kuokeria muyuthi tena talent nyingi mano na njira nyingi mano simba kuokeria muyuthi kuri antu yasani abatukira bagitegerwa kwina kuokeria twana na mteto ingi mano kuruki matejegi empowerment kulieta ya nambere kidago ngira kitwe Kenga Sabara na president wetu na Kindikibeja President Nariku president ataro Kindikibeja ediletwe Sandra Kimwiti kambuge ntetera atongeria betu baikundi banikitie mbuga yake watuteria lakini kamba ni mugeni itatuteria na itatuteria tweja yuti kwa bachenjirengi tigutura nyora enki support ya kaba buthoranitie atia undu uyu garaka bwa kunogirie bunene ndio kanogi atonogi twine na mono tubabona boda kanogi kuruki wethera bakothora ni kundi bionde bodoranwa bai kiani ya saba ego kiani ya saba very big power kana gukirwa mtu uria aumite umwe kuiba umite Kiangwa umite KK umite Mbeti batumirite ngarama ciao kuite ngari na bikibiki na indigitwe jumbe wetu akiuga sijui akaba mtu 600 mana tandatu kana 600,000 kana million 600 o mtu lakini kambuge antu bau batumirite kuma Mbeti kwijaya tutarite no kwi na bikibiki ni almost 800 kana ngiri karamaki oyo tine kienine utirite kanonywa no chokyo ane kairi kambuge ugo kethera ko 600 ukethera witite asara ya nkurukie ngiri na 500 nikino ndungugo mtu ule umite nja atigite ng'ombe na natigite ana bawe ugu kabinde yuki mtu aandike kenda rungamira nteto ciawe ichoke eje mwaka yo yatumite ngarama ciawe no yango atikuri atirite kumbe siwa imbe siu kambuge ka inyeretwe ngitedia yuyu ki machama yetu ya ikundi kana merega kambuge pakatodorana giore patutumira twinde tutumira ngarama ya kwejera siringi igana rimwe onto bese jiuchi ajani ya milioni kenda kenege saba tukairite ikundi 352 tuonaga o member ikinyiro siringi igana lakini utumirite ngarama hii
sana mtu ura umite akwi no ura umite kiamogo na kuma kiamogo kwenye sabai siringi gana na kwena megana ko witu andi uno ura tumite mbe sinkai uchogoge ya ayoyo ure wa siringi igana kambuge kire machama jetu pa kara wita na kairi ibaturekeri tutume tubatatu watu represent musemera yu tugutuika baga tureta twinde tuja kutumirwa mbaya wowe empowerment yu nindi kona kibwa nyani nino tunelile tukairenda men kwanza yu yarenda mene yandurite sana yalile to wisandi Jumapili ile to wisandi de nyanya tugekigoso yeni nyanya chiongwa chokayekirwa faini endito muno yeni ikirwa faini ndonere mantu ya kuligale sana muunji ageunjagia sanda kage gwito antu bakiumara faini no ntubai uro gakinyagu asereri kiri ikundi bibia mbeo mbebe chama nyo ikundi au gete uro gakinyagu asereri ubati kuthi ora uthamwanja kenda mantu ya bilia de nyanya uro gakinyagu asereri eri akaingiri mu akalimwa faini ya ngiri watira ngiri ningana ijere ndonere mantu ya kuligalia wisande and pastor agiunjagia muthi yuiterwe antu bomara pastor atiro kunjoeka akirombera muthi alirombera wenka antu bara bagwita ndamene batindo peterete Chandra Kimweti eya kubemba ejire aba ngirima ganata ngirima ganata sasa wakati alingirwa nibo bangisi akinya 650 yali kundi 52 twatara no kwiga kwa imathabu jetu kona ogikundi gikinyura siringi ngiri kenda agikundi kira kina members almost 100 pale ona siringi 99 na gwikiri bene ngiri emwe ko ndenda gori atri igekira bene ngiri ucogweta wewe siringi 90 na rote toronga yo tathikira no tathikira nise na rwiro choke muntu umite na rumite na ndege yite baba na ndege biyo gwenyu nyambe si nyingi muno murutake yumu na ruri gukinyaga almost 500 magutake ande choke weyo abo that 99 ikundi ora tugutumirwa antu bari bathuri na ibatithuri kaori ndikuga nyagi ge bagaire kya bwa tumbige tu bena fununu na kuthithia musemeno yungi chu munene tujidwa kija ko thithwa mantu jau akwenda kuwira uma kana kuwira Chandra Kimweti antu batiumere ibathuri utumya kule antu mpara antu kwembere kene kyanda mene witite ndo mene location ubera iwe mpao ukijoba siringi 90 wite saudiment yonde kuma waiti mwambaru kuma kone mwampa mwicho uti muntu utari kene kesaba ngongo na ngongo uberite beyite wempao bejaba wembecha siringi before ari tigo repeat kidogo before please Madam Kawira please na have you made your point? Yes, he has already ekarike ndege mo kidogo please give him time I express himself please oni kiuga Chandra Kimweti ateguitangoge na ala manda kimudingala kugaga ugisi gwitwa kambuge umate gwitangoge ora kwagirite mantu jegie MP abati kuleta rami tikuleta magoto MP abati kuleta ndacha tikuleta karabati nikingugo njire kidhomuri tu dwari gekira rami kiro magoto ndacha factory Nigeria ndagacha iri amoni factory ya muguru ejire nonto akandagacha eja na karabati ni yuma sikairwa njirene yuma karate uma atwira ne uma karabati temenya gwikirwa muguru yuna ruyi yumuro yumunene jwagara tukeje gwikirwa karabati tukeirwa milioni yatu karabati mwa yeni seje mandu jara
Jara mheshimiwa huu wetu ashanda kimwiti aliletie. Na uje kwa ndagache ile au factory. Ukienda na vikionga kwa. Thank you very much. Okay. Bwana Kiremi. Kulingana na James Mwini ndo mbele bagutumira bobo igi siasa baitumira rirethaga regi siasa mtu kucionera political mileage kana aithira akionania vura I loyal kiri the powers that be whatever they are ana no vura ina kiri mbe kiantu ndamene na shaba kulingana na miario ya James at the expense of the common man kana the youths barabare bareke ni kiu hiyo ni empowerment kana hiyo ni mpangaratano inene. Thank you. Kwetekia aweja kwera mtu itakite ya kiritho leawe uninkarire sentiment uwe karionde itongerete mujumbe okwa mheshimiwa Kirema Kusini na nkarire rutere rwa Gen Z era mwamkompia ya tuletera wero ukuruta mzalendo ukuru mtuki yetu na uronkure kidogo ina mwana Gen Z kimwe ta sentiment wakwa anampumite kiwandi winya utiantu bangi we na muthuro number 1 ta Gen Z nonto kimwe rojo tuna recruitment ya jeshi karieni na ndera youth Gen Z ure na ndiye wete na aliku na arakakerie opportunity liko kimwe kiki onu bwana mbejete amba je point na ntendo ta time nonto kimwe ndenda mbambire na South Imenti in a sub county Ithatu bakaandikirwa na 15 sub county Ithatu ni ana 45 kwa Central Imenti konzasi ni imwe sub county ni imwe na turi akariba South Imenti ba Central Imenti batu twakurukirie to ni sub county yetu Ithatu na to public participation St. Immaculate Katimbi twakurugete we Ithatu na twakurugeta kaure kama na mujumbe na kila kitu bale ariko iratagara leta bonithi mwonga na arwa nonge ba be 45 tuthurwa be 15 njenchi aduri bongana njenchi ule ora gibongana na Nairobi kuna nde urankuona kimujumbe okwa uterwa njensi ni dhuri ne kamwana nionto kimwe South Imenti ina KMTC itino Ilio hoke South Imenti ina registry itino Ilio kora imdaun itina sio kwa kaunti Ithatu kwa mheshimiwa mpendeta na mporonto aburi ina sio kaunti ngana ina yiri ate andi kona bawa date kiri to nande batu tukoli sentiment na tatokali indi yankwire ito ciale di Jesu kwira na arwa to ciale Jesu mwaja uwito pundi ayu Solomon to speak o Meru County Assembly muntu ena bright future indi Jesu tomo tikira toro kenyana na andari Jesu yo siasa Jesu Bumbe Murungu timba na damu kidogo hiyo ndio kuona huyu Jesu wako siasa ndio Biblia demo Kristo ba Jesu timba taja ni ngono ngochokere kuna ninga kwira atire siasa imusoro kanisa na kanisa imusoro hii siasa biblia ndio tutana ende ayuba te wa Jesu dikira yo Twitter to weka mono te wasiwasi na ndi tuategera mtu tukuona en bright future to sentiment non tukimwe MP wetu mbende mono Kirema Kusini ki national aleta arombento akarapa kuthingata nonto mkono ninga speaker noe imushoro thirikari tu ino yetu William Samoei Ruto imushoro kindiki ara mujumbe tu aromba ara makuthagana mkono juere ngumu speaker no ageta tu mushoro na ndubiriku bibirombero bikeja no oreta EMP oreta kana ibu oreta mostly ta street right
ira ciikiri kuma charia ciekero kariene ciekero ikweta ire ti Mheshimiwa Ayub no tingatire na reja na rakuthura njara yawe watuika no lete testima yu itwe inya ingi street radio ite kono kuthingata eta thingata itakantu kao to sima cia uti cia Ayub tuko Ayub sima Ayub ndoji Ayub mata okay na bubu reo akwina procurement gwita na mbere ni te gwita kuhusu procurement speaker mbige tu makasi yake areria ini ntai kwa Ayub bundi yake areria kana no mwikitwe ntrigwa kiareria na yo ni mandate yake kwa areria mitaratara ya utetheria county kurutira kariba county yonde ngugi nio ngugi ya county assembly oversight the county government. Speaker of course ati arakia ati uge kana ati kura indi nyao tora naome no la miambo ile tatu na gira iri kaka yenye tiro kidogo tukora na aliku kidogo ni ndamu igwa hii dina ndugu itujite manto jite kidogo no kaigo waswas manto jali oda sasa ndio ngone nyali bitugatete kamano sasa ali mbaka tugatete kamano sasa wa daja bama jadi kwanza iba kwa benyelekite no ndubwa mari ati yakoba kuna boega kana wirigiro bo indi that be as it may inkwenda wigwa moni ya Gen Z beombede no ndubwa mitaratara ya thirikari ya thirikari ya empowerment itithitwe na mbere inya ni Professor Kithure Kindiki ti itare government yake ni arinya na ara West kenine kiauru ni ara tambuto inene gatigati kai kundi bia aithe bonda mbejira bauri ireko sio jango lakini ile tatia ireko kodira ikiuria agikurua mbejire cia jangirwe itabakinyire chithira ikibatetheria. Thank you very much. I hope I'm audible. Mbelekea kwegekana na mtoko kira nina change of the mic. Amba mbeje na kuadiria what Mwini has talked about. Ngorege ntuke mwenda kurume tu maanda kwenda. Barabara ya Muthingiri Kiambogo Muthingiri ni barabara ya county Mwini. Itina mandate ya MP. Ngorege bwana Kebuya Audible. Tumia mic hiyo nyingine. Inkugekanwa? Thank you. Aya ndio gojo ndakurume tu maanda akwenda. Na kwegi ntoni kwenda muthikiria wa na mutegeji wa Meru TV elewa. Barabara ya Kiambogo Muthingiri ni barabara ya county government. Na barabara cheto urachi the our roads are devolved. Kuna barabara chi class ya kuwa maintained national government na kwa barabara chi class ya county government. Barabara ile Muthingiri Kiambogo i barabara class in county government. Amo jumbe Honorable Dr. Richard Mwiti jumbe ore kipa promise we oja ore erire akariba irindi akabeberia iga aturenjira na aturire njira na njirewa atura ni county government lakini promise ira ere antu berindi era antu ba Muthingiri Kiambogo abera barabara yo akabathithiria barabara yo ethuki muno abera akabathithiria ebwe thai kirimaram ne thithirwa stone pitching ingwetika that is good enough kukonia mujumbe na achumetie na thai is fighting itia class ira yomba gwikirwa rami actually is pushing for it to arikia barabara hii ingechethere to chimenas iwithro the next road yomba gwikirwa rami na kienda ikirwa rami no mwanka the class that is one thing atomba gwikira rami atena mandate ja gwikira rami barabara eti class ine ya gwikirwa rami you can't allocate money for that bwana kwena ciakura na kwena ciakera kwena ciakura na ciakera I hope na ndino bateri kuthoma kau ukerewa bwega kenda next time ukiariria mantu kamenyi mbi ukuga kwa una ndio bateri go appreciate mujumbe au athithete aya mantu neja empowerment ambariri antu empowerment au nankirikiria cha barabara actually te barabara yo akiombete kwethero ethithana thite barabara nyingi muno cha county government support the MCAs kwene nyege kurune kwene a lot of roads ombete kwetha gutetheria chumba kwethero chipa sabu non to dream ya mheshimiwa wetu ku make sure infrastructure in South Imenti is the best aya ntonyere wange mantu ne empowerment ile thithirwe ndamene yare ku launch CBO
itare empowerment. The message that we got yare CBOs cha ndamene on the way kari mitungo me abethe bena an umbrella CBO mitungo I mean rompo ndebo kaitibe darabe CBOs chonde cha tirimana mwe cha forma an umbrella na ndenda meni nyabobo gaba emulate the same bajuke CBOs chonde rache damene bachikire amoge kabone kemwe chithiro chian chinan umbrella CBO rekethira irungamirite CBOs yuingi na ni daktari tiketi to banenkera mbesa chia kugawa my brother kuganga siagawa siringi 90 siringi 30 no besi uchari chitonyeke umbrella the CBO umbrella na ndeza CBO babange badithia sustainable project wana mbesi kunenkaniro chia empowerment bwana Kibwe tiachi onenkaniro mbesa chia divide by 2 times 2 ari besi uchi nenkerwa ira chitawa haba na haba ujaza kibaba ogo already boy group na kwena activities burarana boy bura na table banking burarida ya ngoko boy bura ya boda boda na ndego ka project a boda boda kigene actually that is a very developed boda boda sector that iba kodhia petrol station ukuona ka project takau mbesi wikeja at least they can benefit you ende daira boga hapo ko mbesi tiomba ko butethia me empowerment is giving you power to continue. They giving you a token. Na ndivyo na mwini obateri kumenya tofauti ya kunenkerwa token na kunenkerwa nini. Na kwe kioria kiorwa ni mutegeri mbere tu yakiriwe bwana mwini. Flores Jerry ariuga atiri. Ask Justa, hiyo pesa Shadrack anaitisha watu 5k eti ndio wawekewe maji inaenda wapi? Cause people have not gotten water yet. Thank you. Kacho kioria kiwe ina benefit. What happened with Mbesa daktari kana ofisi ya wetia mutegeti na muthikirio Meru TV no kwenda bwerewa thaici roje rwariro daktari vision ya wera abangirite South Imenti yari to the sustainable and agricultural way to the irrigation schemes in every ward irrigation scheme chombe gututetheria kurema na kwenda gwetu productive in our sector mbeca cici iterwe aithera ni nguchokeje na ndikienda irrigation schemes thithwa no mwanka kwithira kwina design ya rojiro na kwithira kwina feasibility check na give feasibility check ino engineer roje bakeja kuthithia na kenda bo submit the proposals chethira che proposals che kamili no what happens even when utilizing better chethirikari no mwanka wandike proposal kenda wa funded na proposal irrigation scheme no mwanka ithithira what we call design na rojiro ko marwe na mirite no mwanka kwithithira documentation cha nema. There are a lot of documentations that need to be done. So this is what happened, Mr. Kibwe. The irrigation schemes, they had to consult barena leadership yao ba consult. So what they had to do ibatoletere bato proposal. So mbesira baitire banengere atongeria kwamba kwithira bethithia what we call the feasibility check na ba we go push for those projects. No keja kutegera Mr. Kibwe, there are a lot of irrigation there are few irrigation schemes. Tamoero phase 1 ile tumelete close to 200 million. Me irrigation scheme yote sio tumela mbeti nyingi hii nkai. Chitumela 100 million 200 million. Na irrigation scheme Tamoero phase 1 took 10 years to be actualized. Mwero phase 2 the ile la release the next batch 200 million. Actually irrigation scheme yote tu idhano cha baitile mbeta cha feasibility check nya atuba mwero phase 1 oba kuelezere. So mbesa yuchi yari cia kubithia feasibility check. Okay. Na atongeria batu kyote office ya mheshimiwa chukai. Atongeria bariko. Atongeria bao baruchi. Yes, the project managers ibo ba collect that money kenda badithia that nini. Yes, na ndingerekeria bwana Kibwe. Ankweleke ntokemwe. In as much as my brother here recently na radio roketa la ile project ira daktari adhithetie. Na asikatha muno. No tuchako kithongori primary ni Safaricom 65 million agatweleza. Kwende mheshimiwa ai Safaricom. Are mheshimiwa lobbied for Safaricom to bring that money. Safaricom itereta mbeti tiete lobbied bwana Kibwe. Are be ya logo. Iba kudakireta are giving back to the community. They give back to the community but they give back when requested. Thank you. Non to time. Non nari.
No, tutina time. It's already The last minute, please. we have a lot of projects that funded under Safaricom Foundation. Because we have a leadership that is present and a leadership that is following up. Thank you. Na non to bomada. Nkenda you making your point whether okibwithia iraitawa in summary and then your parting shot ugambi bwaku bomuthia. Okay, thank you. Kiambiria ndambiria na mambo yeje. Okay, thank you. Kambuge ndiugaga ala mandamu maugire matujeje simbiyo no yajite kuronjwa ikundi bya byonde byeti temenya bitari bikumenya simbiyo ereo simbiyo tutina yathithirwe tarumire kuona atongere ba simbiyo machamani ama secretary twitwirigirite tuyite kuewa mbecha na ikundi bya byetu biretete certificate cietu no twatwithitwe mbere tuikie certificate ethane mwirige gaikia ethane bonda igaikia ku kambugi au tutaije mantu jegie simbiyo. Point number 2 kabwairirwe au gatwairirwe twero simbiyo na after tukwiro simbiyo ikuronjwa thai na ndi mbechi gutonywa turero na ndi rirugura sako koi kumanisha tutiona mbecha buru na unuije kwa mbere ma mbecha cie sakoni no kawithira wina share kendo ko ba mbecha iria ku na ndi au atwaingiro kabisa no tutimenya mbira uni mbike ciage sakwere kenda mbona mbecha na mbecha iria ngeka ici kawothirwo ni rwa kweo koguo ti mbecha mkuona au tukahewani kiakwa na nyamu tegerio tegete na gwitikia au matutiona no turi ikinyira gwiro cirugure sako au atititithwa mkuruki na mtu ro gwirigite mbecha kure mtu ande gurusana mtu ro remi weka ciara temsiu sako akoba mbecha. Point number 2 njira ya Buffalo muthingiri yo sister kuwa ni account umo wagwa ni account lakini sanda kumwitire ya kuroma makura atwirite agekira rami na ndai na 9 days akiwa uneje ya account kwina gita tweto Karen kidore kiniki atia mantu ya tano o mtu akarendi na sauti na MP wao pakale yao paite mantu jangana tano yaba kwenda badithirwa Honorable Evans Mawira mitungu wandi MCA amwandikire garatati tukarinde gurwa makiuthurano amwira Buffalo muthingiri road nitithwe kwa national mheshimiwa Sandra Kimwiti augire akaewa nteto cia kajira kanini ya kau kagwita kioro naye wenjire nene mtu witwa Honorable Makasi auga nathithirwe nekirwe siwenji onkana ura turi tutamiona Evans Mawira mwira ndamu ira turugite ikwe kithino ni tithumo kamarimba kenda ntu bonde base udiment na settlement bomba gukunda ruye bwega monkana arua itagitwa twacoka twaromberwa njira monkana arua itagitwa njira jeji ya mikumbune njira ikiri maraka antu ba mikumbune mbuga ibambe ni bagwitikia uma ikiri maraka na twirira miekiri ugeta mitandao ne ya my sister wona ra miekiri ndongi lakini wetali yarite ukona maraka yekiri kaba utumira AI ni mitandao bibo tumira ureta ukiraudi doketheri maraka lakini wanya mitandao ne ukona video ule dire go umeira mi ukona ra mi ile simu mbasa Mombasa weta na kiraundi ni ukona na mwitiri nangi maraka go thai ni ampuga mtu go thai rontu ute mtu nya wikira kiraka nyangu yawe thai ila rami ni wikira maraka na ndire tukona ga tuchoke nyuma ikitara kitambo nya mtu tigara maraka thai
iterekano point number 2 ne irikiro ramino irikiro kirakano ndo tabutirwe standard ndio ndo atuthiretie buguthongi ndio ndo atuthiretie permanent so kidogo please kwa gungia augire ni urongo ndauga aria mantu jeki transform na twirire wengwa i ofisine yao ireti kwowira antu ba miramene uma ubaikirie ruyu ugo baikirie na antu uga ina ofisine yenu bojairi mantu ne jeki ruyu ndigwa kwina mantu ja kwandikana ija actually ni mantu ja gwita nambere ya kethirikari jo kankurombe bukendia baruga jaongi kasienda kwa kwe baruga erendetwe no athani rumbecha nandi marita ntutigweta ntutimenya we nu tutiuga uma butiga uma ni kugwa orongo twari tugwete muntu ndikeria amba tamba medi indi kithia ti uma katurekana acio kambuge ni uma ambuge riu anderi uma muri ni otundu o athomerete manjegi warimu baruga yone ndirwe muguru primary ni kwa onja baruga yu yawe ne andirwe na ndirwe ni ofisi yenu ya mujumbe shanda mujumbe wetu shanda kimweti awende kwena fact na awende umane ndetwe uruyo ngukuromba gatri ana betu betera bakajukwa bageta kwirwanga maguru ya kigami na bakiro maguru ya kigami mbese batena cio cia kuthithia ata cia gukugumana wita wirwanga wina magaru na umoti ciari na magaru indi mbese ukithithia ata ni bwega na yau imiarie ku timiarie ekwa na timiarie kampuni ya Meru TV okay withia you are ugambi bwaku bwa muthia muthani kumukethake withia ugambi bwaku muthia tukimirekeria. Thank you very much. Oningwiti jankari kwenye datu. Una ntete jami gwina njoro. Bara ya umacha ruko muthenya bari. Ndi urikira nkari yabaga muno. Angachokiria mujumbe ko settlement nkatho muno to honorable Kusine na speaker of Meru County Assembly katho muno nontu bathokwera twei yekweta market 68 million. Awa MP ne jere thokone alirio kazi wa thoko na biashara abera bakatha muthoko eu yambire contractor ya kwikweja naromba mujumbe okoju mami bana nigitera ngai turi bakithambirwa bageta bethe bathiritu bwega batekeje kumarua tegitari moka machege market ige akawa mami betu mumarirwa home barauru home akairi thoko ikija gwakwa wipintie kwa embere bojairi jire kuma ikweta mariene kienjo mwaka kathiri je wiko rabi njire utu tafadhali itigwitika mujumbe kwa rari twitite gitera ngai itu njire unya kwa gaongere karakta ina merimwe icoke itie itunire miguru thoko kigitata thoko ikithithwa boja thatu mungu ndakwaria thirikari yetu county mheshimiwa muthuma toithinkia unire kirigaro mono na ndiunga mono ino ntuntura kuma thirikari munya ikiraitu na inyakawira ngabana orari ku thoko cietu rukorwo iragire aria muthenya barigici aiti bangugi betera kuma mandarasa ta thoko ko inya gatembi ni ragiri nya siwenji ntarara mbonete kairi ko na ndi thirikari eu tafadhali sipo stop bije warori kwambiria rojo mathoko jete jagategwe rukorwa ruko mburungu kabenya. Thank you. Aya, my parting shot. Ngepata nkwenda kukwira mwini anto ugire CBOs chanda mene bataije CBOs chiti ankono ogwichanganya to timira chionde chiareu chare CBOs bonde na nyagono ogokuga beri baraga kweja bakaita baini so igintu ba create na bakathithia so yari a CBO de na nyantu kuyira baitere certificate yao ya umbrella CBO ya ndamene na benda kuthithia ura rompo bathithie bena na umbrella CBO
na boku CBO mwini kuga community based organization miriga yetu thaini resi register no twina antu babengi antu aya gikundi thaira ere CBOs no ticho chia ko accommodate a larger number of members antu angi mantu asiweje nkobo mheshimiwa na lobete and we were given close to millions of money tomba kuthithia sewerage nkobo but unfortunately tutengethithia sewerage nkobo no ntunkobo ete municipality World Bank ifanda towns irachi municipality. That was so unfortunate, but the eye and banko bebaretekeriria kwa municipality. Let me assure you, Daktari is working on it. Na toarekia kwa municipality tukomba kuthithirwa sewerage nkobo mwini. Anto wangia nkwendo shokeria mbunge kwa Dr. Shadrack Mwiti nkatho barabara ya Mikombone inkwenda ku request contractor already na engugini barabara ya Mikombone ni the work is being done na mheshimiwa Dr. Shadrack Mwiti na arinjirene wengwa na Kenha munene okena regional officer okena na aba request barakishe ngugire ya kuthithia barabara yu ithithirwa overlaying up to standard na naragote up to standard kibwe kurigitwa kabisa gukomba gwikirwa rami so ankwenda kwira contractor nonto already ngugina na ngugi mubunge na mikite shwako akunenkerwa ngugi tafadhali ga section kare a mubunge ejire na ariria tafadhali kare gatigere gatithithio tafadhali ito etanjirene uombe kuthithia akariba Mikombone bombe kwithora baki enjoy tathaime agwitite kura contractor wakena twakuromba tafadhali tika twakuromba ngugi already no ina nori tonya ngugi na thithia ngugi mubunge na thithia bura omba na nchokerie nkatho mubunge wetu Dr. Shadrack Mwiti nontu bago turetera TVET Institute ira emurungurune na bado kuingi tureteri ya area site chaigoji area MYS ere TVET Institute nezite au na itokuromba mantu jao jombe kwarakishwa na ibwega muno twina ESP market entharene nyombete kwithirwa actually 90% done kia kuthirikira na ndi contractor ero thoko ya kama shege tafadhali twarakishire kenda atumiri bathoko ubomba kwithira bakimitumira au ange maskuru ne batu tukwanda miti mono bwana Kibwi thaiji antegutikia gwe skuru tutiandite close to 100 over 100 seedlings cha hash avocado meto kwendana batethekana matunda na kaire bakomba kwithira bakendi nya matunda jau jakomba kwithira jetetheria mwana ore ukurembo kuria school fees na nandi nkwire bwana Kibwi oni Southimenti nge kwina makosa ninya ndeigua kumwambiririe sincerely uchoke katho la gata ori alte atokinyire London lali New York oni bia ninge kwina ninge kwithina iri Southimenti batwe thenira twina cho twira daktari na akathithia thenira twina thai barabara ya Mikombone ni contractor na nari no tiguita ngugi na ndi tukamwira aite ngugi no already the job has been in need for that thoko ciatwinya cio by the way inkwenda kwariria kau antu ni athoko by the way nkubuja area no kuona area rubis keno nkuru au ruguru kwina rukomono tafadhali na nyara koborisi ere dumping site tafadhali tuma kanso ekuyombe kwitho tutetheria angi nkariria mantu account government atwena thina thank you please no ndobo matha betigiria tuthiriria utwinde kwina ntuku ingi tafadhali please bwana Mwini manda please tafadhali imbetekiria tuthiria au tugetia twina ntuku ingi ya kwariria na ninge kumurika mwerekera jo mugongo tafadhali please bwana nande no please na mutegeria au ni otwikira gatanta wengo cionera gokari rubore gokari dakirado ngujalio alinge ukore bakwele andoa lakini ibu ruboro cia saruri no ndo tejo twarie nejo tuchokanirie ni bwega no ndo bogwe bwana Kirimi Mzalendo ni bwega madam Justa ni madam Just Kawira
ni bwega Mr. James Mwini ntuko kwene inge na inge ya gwita na mbere kumurika bura mantu jethirite jari. Thank you very much nyawe mutegeri ndo gwita na mbere kurumirira Ameru TV nkimatukanga kiri mutandao wetu akinande Facebook kushogeria nkatho baile bathatu teri an Kimathi Other David Cowboys News Alex Mutethia Alfred Gikundi Kalionga Adromo Tai igituma Ellison Dennis Mwenda igituma Jeff Gloria Mwirigi Florence Jerry MC Viska Dominic Mugambi nyote mbwire thank you very much by MC Tesh Annabel Mudhoni nyote na tuboita na mbere gututhingatira thank you very much for being part of this conversation igeta na mbere tukiariria yatuigi batu turi Ameru mugongo wetu jwa Ameru siasa cia Ameru mbito wakabu mutharimi ni bwega nkwendelea utuko bwega. Strikes. Oh no, he's missed! Oh no! It's cashback, guys. Lose one game on your multi-bet and get cashback on ODBets. Wow. That's right. Place your multi-bet on ODBets. Babe, free bet is calling. Yes, your free bet is calling at odibets.com. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kuri nonto bote okugweria kumakire programu ire igwetaruone nande no utume maoni yaku gukorokera email yetu iria ni merutvcomplaintcenter@gmail.com kana turingire thimu gukorokera 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya.